hun hi kan tran to to nge o brother zau kha kan ron le nga langa nei mi thumi kan pel to yang dia hello. Tran meng o tuna amasa in pathian thu tian ri ngai thang o rom khomi ten hena te ko pole le khathon pakhat na bung som paruk chang som paruk le som pasari na chanchin thaju ka sa pui si lawa tu po aringa piang the tan chan dam na tura pathian til ti theina ni sia atira judami tan ania tin greek mi tan po alo ni le a chumi ya chuan rin le zualnan rin na in pathian felzia chu alo langa mi fel chu rin na in adamang ti jiang khan alpan tu wan share tamal mi som sa thra wa sa lo trong tra ngo alpa pathian mai tu alpa nangin janina zoom app mangin Bible study ne na hun tha ta min pek le vai long tu kan ri che alpa he janina tangin lalpa bung thar ng kai do na rom lehkhathawn te lalpa kan zir do ni khoi takin lalpa kan zir hun chung tun thla chung lalpa ru film le lalpa ngai to na tha te fin na te lalpa na min pela lalpa kan zir hun chung lalpa min ti boi thei tu thiu sang sang le lalpa min zir tir tu to gar zau poi ko an na lalpa zir liam mai lo lalpa takanun pui tu le lalpa mang tang kai thei tu ni turin khoi takin nei min chan pun che kan hun kan man tu song song te ku ta anon lai chu song song chu pai shaman kan di le amen o zanina hian ti tur pakhat dang kan nei kan ti kha i uncle philip ataina kal to chuan i kan hre thaunga an ina an mani puya no pangte le e rong bol te pon yang chu i chung che song song ti pu shin sister esther ka an kholam panga anin lam panga ho to do na chu chu zanina hian I atan hun tlem te farewell speech ang deuro mang tur han kan so dona hun rai ni lo tur ai la now let's call upon sister Esther for a short farewell speech. Sister hi aron thleng to em le ming hi kan humai lo dewa aron la thleng lo nge ni o tin nge to party mai chi nge call thei che kan om em le po philip atele ming brother kala humi lo ser hi kan hril tho voina po philip atekal tangin iti dan ni mai atop lampa kan khek mai don mi chuan atop khek mai o to na chuan mi thoi tu bar zawa kan soma ahun atop thleng kon kan la nga mang lom ome brother ima isuai thale mai zanin hi kan hosina soyang khan bung thar kan kai don ani ya Bible study thani tho ma sela book study kan ti bi ka rom zia king kan tran don ti ka kan thria hei lom om ne mai ya brother le sister sang karon kala hanak tu ka exam nei tein om nuala chu ti chungin exam lo te po kan nenga tin exam nei chungaron kal po kan om mai theya threm chu hei an roll number te ne ania ZMC lam te po nei dewin kan thria tiang khan hetim lam te mun sang kan om dewin ka thria ni zanin hian chale mai som pariat kan nia tin bei rual lai ania hei ko than tambera chuan in khom te pon na bang lo dewanga pon ta sela zanin hi uluk te zirila bung ni le chan vevel kan zir dona chu wang chuan
kan ngai tua uluk zual chu ngai deuh dawn ni zan in chu bu zir tur kan nia phurom view dawna thunga chuan ban hla te pawh hi kan sa thei tura kan ngai zan in chu brother mama te hi aron tel theia class an nei lo hlau maya ban hla te pawh kan sa thei anga closing prayer te pawh hun min han pe vek na alan dan zerin kan host pawh kha en ka hring nu tu kan yang hun te pawh lan le le zokila fu mai theia pawh ni ta sela kan sang te pawh thatura ka ngaya har san na dang om chu min lo hril mai ula che ta hian private chuan in chat thei lo ni mai thei zan in hi an ron nang lo anianga kan in hril zel mai do nia alang pawh khana poi chuang lo le kan chan do nanga kan bible te kha ke wila rom khuami te hne na te ko bol Lehkhathawn phek sang khat za som pani na ne ka bible a hian a thui em awang hian kan chhir chuak man don lo ani zan in chu bung ni thleng kan han tina a bung thum chang som ni thleng zir ngai do ni a topic a hi lak lo a tin bung som paruk lai ni wang hian thani chung kan han ruam mana zan khata kan zir nual lo chuan kan cover thei don lo a thani ai rei han ti ka chu fu lo in kan tre box sia yen kan langa next a chuan brother ma kan la vele thung ka tiang khan kan in siam rem chho don ania zanin chu tu yom don ko my brother bm hi kan call lam lo en call tu pakata chang question te poron page 3 don boka zanin chu pathian zara zalen taxi lok taka mang thei tu te ponin bo seila tha ome en po ni ta sela chang tlem te tal kan han chian lo chuan fu lo in ka hria kan request lok mai ka som lok lo chewa in ming kan lo mu te hi lo mo me mai sister mary zo than kimi hi a in ring emo a om thei ani chuan bung khat chang khata changa chang sari thleng khan min han chiar sakta sela sister mary zo than kimi hian a signal te thani chuan bung khat chang khata changa chang sari zo khan abak kha chu kan chiar man lo tura ngai la kan en chho chok mai do nia sister hi omem le ole I voice a share theyere Rom bung khat chang khata changa chang sari mo Bola iswa Krista boy dir kau ni tura kau pathian chanchin chashil tura dir shan chuan chu chanchin cha afapa kandal pa iswa Krista thu chu pathianin man lain ale khathiang hlima chuan Aizawl nei te ka in atiam to a ani chu ti salam thu a chuan Davida tha a piang ani thiang hlimna tharau lam thu a ero chuan mithizing ata a thole na chuan pathian fapa ani nasa takin ashatira ahming awanga rin na chu namtin zinga mi oitir turin ama awang chuan khongai na le tir kau ni na kan changta chung zinga chuan nangni po iswa Krista kaute inni a rom khwa a pathian du tak mi thiang hlima tura kaute zong hena pathian kan pa le lal iswa Krista hnen ata khongai na le remna in hena omro se amen alom ome sister mary alome kan van nei don le a so yangin tiam umal taka bible han zir ho hi abu han zir hi har sa em maya in rom ziak hi an soi thina an kalpial thanga pok hena soi thina Christian thani tur chuan rom ziak hi bel langai ni tiani hriat belan nun po ina experience angai ni rom ziak hi mi ina hriat chian lo chuan Christian thani theilo te lo ti hiala ni thu thung thara buruk na ni ya ama chia tir ko te thil ti oma do chia korin thon khat boka pola Lehkhathawn zinga hian a sei berani dang chu toi te bung li lek te po oma tin Lehkhathawn satli mai ni lawa theology kan hanti pathian thu doctrine fel fai tak ka series a zir dina ni ya rom hi lu em maya chu ti ro chuan a harve boka zani na hian
minga shroi tu la tu po hi ka fin na ka shiat na te ka tharau lam nun te po in phalau le maya maro chu kan thiam tokin kan ki ve don ani le observation na kan kalanga inductive bible study khan apply kan du tel bo kan ibung ni le chan ve kan zip don na chung hian observation hi kan kalanga question number masaber hi chu ice breaking te poni ome brother bm an khonga in ron page sela hin chang ma lok te zanin hian khoi khuwa ve nga tang nge kan no join nom le in chang lok te le opening atan widang ron lu mek lai khum tunga tang te chon mun selling lam te poni kan ho si phi ra tang te wa sheta dang kan lau mem thak thing dam veng te ni a sam tang atang in ni mo sister Mary chale mai brother mama te po si phi ra tang in alo mo me chuan question number 1 kan kal don ani Rom Lehkhathawn hi tu zia nge hi chu al viang mai thei chang mai la tu zia nge le tam tak chu Thupui ti te poi ziak tu hi in hial na om thei a o hi chu pola tir ko pola bung khat chang khata khan chiang takin pola hain ti mai atro hi chu chiang dewa wang chuan pola ni question number 2 a kal leng le observation hi chu kan ti deu zung zung mai nga question number 2 tu te ta na zia nge original audience so ka tir bera ke ni tan po ziak ti lam kha chu kan soizaw ri lawanga spiritual lesson kha chu atira kan tu te chia tura tu te ta na zia nge rom khua mi te ta na ti ani brother Isaac and sister Rod Philipon adik le mai rom khua mi te ta na zia ti chianga din he rom ziak hi atong masabera chuan Greek chong azi ani lo she mai mai ila question akang karon siam lo ang Greek chong in an ziak masabera ni question number 3 akal le o number 3 hi engani har don em le lo ani la kal deu zung zung mai te ngati lam te hi chu question number 3 engti khun lai zia nge khoi muna zia nge question chong pani ni chu hi chu abuwa hin om to lo mai te lo chiar fu te mo in omem chu mi vela bc nge eding nge chu mi vela chu mi muna chon ni ang tiang chi kun tlem te second tlem in hong te lo sheru khiau te kanomem ti khun la ya zia nge khoi muna zia nge enge mo hun toi te type ai chuan kan chang zuai nge minute chan ve second som chungin tiang chi te pokhan in ron chang thei tho ania edi somnga pali le somruk inkar bor aziani rin omadiani wadi melve hanale lokang chan na khoi muna zia nge ti kha tel boka kha kharon chan tel ngal thei khoi muna nge ola hi na lo zia ti kha soitan hi inang lo ve mai the di somnga pasari vel ti te ka information ne ya chuan ani ya o nga tu somruk inkar azi ani ya sai ombok ti ani achiang khade ti ro nga le somruk inkar somnga le somruk inkar ve nga sari ve khoi huna tang nge zia rom khuwa ve ka tang nga ziak nge khoi khuwa tang nge azia le apoi mo ve tho mai ro ga zia na mun te po hi mi tha them rom ziak ve ka te hen lo langem Korin khua tanga zia ani ne alo mo me pani unon changa korin khuwa tanga zia ron ti ani sister le brother in hi kan mu theina hi a oma e ta rom bung so panga chawa khan kan mu thei boka korin khuwa ni lo point an ti ani mel nga vel om ken create kha oma bible khan khata tanga zia po khan mai thei ati hi
tel bokani korin khuani hin ring bera tin pola hi kha kan no pan lai te pon kan sakve thina azin la te po ma voi thuma zin na pola zin voi thum na tha journey ya khan Jerusalem tlo turin in buat saya chu ta chuan rom khua kala chak thu te kalkong khan tlo chak thu te Spain na kal te point tlo chak zia te po zia kha khalaya in buat saya Jerusalem tlo tum lai vela zia kani ome the question number 4 kalangom bung khat bung ni lai kan zir chawa mi hring ming lo lang te soi ni sela bung thum chang som ni thleng kan zir dong kati kha kamin ka khan en thok thok lok teule atir lama tang khan en thade zoi zoi la mi hring ming lo lang te eng te kan hu le mi hring ming lo lang te kha Isu Krista ti te lon changa pola te ding mel khom mai han chiar thui le ulam midang ming lo lang mi mal ming do lo lang ala om the Su Krista le te ko pola ti ka kan chan na nia Davida ti po kan chan mo Davida tha mi ti kha o adi ke kha po kha second claim te hong le ngo e po hen kalong mai pal mai thei boka midang ming lang om ila omem e thok thok bula a ming ngor ngor kan chiat a that dual in hetia kan zon hian kan zu gop zarfa kan zu chiar thina ka that na pakhat chunia kan zu chiar pa zel ani ming pa ngai lang la omem le phone study kan siam chalo ko nga pa question number 5 kan kal thei chep to ni cho te nei pon man lo mang chuma zan in hi ming dang hi awang viau em hring ming tiro pathian khan ile mai person kan han ti suati te mi hring ming lang top hi chu wang lo lek mai the ni dang a hen sang thuina olati mai te pokan lo nei theya amaro chu next akal te question number 6 or question number 5 zo kani khoming lo lang te soile ni se khoming lo lang enge omle sial suk te lo lang em khoi khoming nge lo lang ti khai yen ne lok te ang le khoming lang chiang sa tak phei ka chu om sa te ro chu mi khua mi te ne na le ka ton kha te kho dang ming te lo lang a o em nge rom ti chu ron chang to a khoming dang a lo mem dai do te ne lok te ang chu mi khua ti han soi lan zau ne em kan zong kan chiar pa zel ni mai lo dro he tiang lai neu neu hi chu ka zu chiaring ka zu ti ka zu kulung ru tok lawa thil dang a khatam de wang kha kalong mai pal jok thei ki point kho dang ming po hi ka zu mu chuak wak lawa ka chiar thowa question number 6 a kal le don mai ngo question number 6 a hian enge mu le nam ming lo lang te soi ni se nam kan han ti kha ra te khiang te tiang khani lo mai te American ti te lo lang em Korean ti te nge eng nam ming nge lo lang Greek ten ti ani Gentile te Juda nam te o acha le mai Juda ti kha kan hria anga Greek Juda ti te Gentile kan ti chuan Juda mi lo zong kha Gentile an ti kha kan hria nga te ro
ni le Greek lo zong ho hi ngen ti ve thung Greek nam ni lo ang ho kha ki ngen sai dan ve Greek ho ni lo a in zia kan ya chang som pali a khan a oma enge Greek nam ni lo kha ki ngen a in zia ve thung le chang som pali a khan ozemi entiani ozemi mo ozena mo zeti khan han in she to thoda nga har mai theya ma se asap tong ate chuan non Greek entiani Greek lo ho kha ozena man ti ning chu le question number 7 a kalang ti khan khalai neu chu kan han zo poimo don an lut show poimo tran don le ni pathian ni na character attributes kan mu te geng ting ni hemi rom ziak bi bung khat le bung ni tuna kan zir bi china chang hian mun dang bible dang atang kan mu ka chu kan soi lawanga hemi chang hian pathian ni na attributes a character kan mu thei te han soi to le lo lang mai thei ni chang tir lama te poron lang nga langa nu lam de wa te lang lenga in an tang lok te ngo pathian thu zir re hian pathian ni na lo lang hi cha a chu ti ngai thiang lim ti te du sak big nei lo ti te ron soi to ni va chave shetu ani bung khat chang so ma omati ani shetu thil engkim shetu mo thil shetu adang la le the kem poimo deuh ka ti lo ma in ngai to bel le lo ka ngumia mitin nan thil tiang zel in a real sak god of justice mitin real sak tu dik tak real sak tu khumte an ron ti ni dang la le them direct tak khada zugin ziak vek lo mai theya pathian ni na fa pa o lali suan ni na character sai pa ni ta sela dik theye suan buana isua ka fa pa ngil nei chale do thei ya ta bung ni na lama khan kan mu choni do thei ti te mo chale mai bung khat chang som ni na hian bung khat chang som ni na hian enge pathian attributes kan mu thei le hint karon beng chau DTC ti te SLTC ti po kan soi thina bung khat chang som ni na chang khan pathian character enge lo lang thei le tin bung khat chang som paruka thenin lo en bokula bung khat chang som paruka bung khat chang som pariata in en thei bokanga bung khat chang som ni pathuma in en thei bokanga tina bulber bung khat chang ni chawa khan en thei bokanga in en le lok yang mita mu thei lo atiani mu thei lo pathian mo adik dang ege la om le kan sai ho chang khan chang som ni kan mu thei lo thin ur thin pathian god of red adi khom mai thin ur na pathian god of red ti te po kan mu ni chang som pare ta chale mai god is red for ti khan mu thei ni tin bung khat chang som ni mu thei lo ti ron soya kha eternal ti point mo chatuan mi ti nu lang thei bong chatuan a thil ti thei o hei po ti ke thil ti thei pathian thil ti thei na ni si a chanchin tha chu ka za pui si lo ti te kan mu a pathian thil ti thei mo powerful ti pon kan mu thei bok ani in thil a thu tiam hlen thing promise keeper ti pon kan mu thei ani chang khat chang ni chawa khan pathian kha chu mana zol nei te ka in lo in tiam to a di khan zol nei te ka in tiam to a ti ni thu tiam hlen thing promise keeper ani chu kan te po kan mu thei ani chang som ni pathuma kan thi thei lo immortal ani na po khalo lang thei anga thi thei lo pathian ro pui na chu ron ti kha
kan te kan hu thei ome le du tok don mai la question dang te rom thei anga muang sang si lo ma ro chu man mo te Bible study a ha thak duwa ri ru pe ka harawang khan man mo over ti chu tum lo ila tha ome question number 8 ta kan kalang o observation hi tam dewnga adang ka chu toi to ang pola nung chang character kan hu te soi ni se chiang tak khan ron in ziak lo mai theya ma ro chu athu soi dan te athil ngai tu ana chang khan pola nung chang ka mu thei om thawani in soi le lok te ang pola hi engang nung chang nge doi zep tak nge chiang vak lo nge engang mi nge ani le Pathian chanchin thashil tu evangelist dang tem la le lokang nan en le chin taw na poi mo tat mai he ve nge dang ala mem pola kha chang khan na chang khan pui rem rem khom maya introduce dan kha male ma self introduction na khatero Krista boy ani o khatyang te po khali khilo mani in ngai tlom chanchin tha za pui ngai lo mi adang Isaac kan ron tia le maya in ngai tlom chanchin tha za pui ngai lo mi Krista boy e poran tia ni ole ti khan kan ngai tua bel mai do ni ti ro ti mai po kan lo la nei mai theya ola nung chang kha question pahni la ma observation a hian hei hi kan zuk chian chian theinan kan ru omom kha kan ron tai pa mo kan ron sai do ni o mishing fa te sual zia question number 9 mishing fa te sual zia eng ti angin nge lo lan chang som paria da changa bung kha chang som paria da changa chang som thum pahni bung khan na top na thleng ga khan mishing fa te sual na ti kha Thupui ron da ron zia kani avai kan soi chu man lawang a kan zuk murem changa mo kan ru om te mishing fa te sual zia kha engtin nge lo lan an character a khan engtin ngen om in zuk observe le lok te ang min pui tu tan ti chang chang ron soi nem khop mai an sual na kha engtin ngen om le hemi hun lai rom azia khun lai mi te sa khuan ngai sak lo dike sarebeki dang enge in share zai zai la thu takan do dal tiani sarin rinin tak do dal te mishing fa te sual na ti in da top maya MIZO Thupui ka chuan lom thu pon soi ngai lo hei poi mo le mai ti ro thian ne na lom thu pon soi chung lo pathian ani nang point an choi moi si lo ate ti ani khadro thu tak do ta chan tir ti te rak thak le mai a rom khua mi ti kan ni veng ti te po pathian thrasin pathian ni na ngian belawan choi moi lo khlai chang tak khami a khoi ve khom mai pathian thrasin pathian ni na ngian choi moi lo ikhan ke mani nun te tunai context te po kan thlir pa zelanga tunai din mun te nen po lo in mil chom mai thei boka a phek le lama te khana ron la soi le zela tlem chu khan ni la thil loi lo ten ngai tu tia ni adi khop mai thil loi lo mai mai ngai tu ti khau mani tu nge la soi du le microphone po khana soi thei nya tai lam har satamo ke hi ka tai mai thei thin lo ka tai muanga pathian thu tak do tan chan tir eron tia dik te mai thế là mà khan những nghe thil reality đâu là thil lang tăng đâu tắc mấy rap tháp tắc tắc ang lang mu thấy tập po khalo mà anh nghe này nên lệ lốc thì anh cha som này pali châu trang khan Miriel mang mo gossip
akan la om ve mirel mangte mangai na pian pui nei lo te khongai na po nei lo te na sa hle mai a mangai na khongai na nei lo o me chia le mi pa te me upo an dan pa ngai nom lo wa ti ni kha kharon soi ni tun lai issue te po western culture atang te po niang nga dro an pui kop te homosexuality kan ti te nu le pa thu oi lo ti po hi poi mo le mai nu le pa thu oi lo n sual na kha turu le maya history repeat itself an tiang deuh ti hian sual na hi tun lai kan sual to kan ti hi digrenga ma na tang khian ti hian sual na hi om reng an lo sual ma na pon sual tu na po kan sual tiang deuh hi lo ni ve maya kan kha aronom nual ani itsing na te tol thana ti te po bum na te se thulak te bum na le in huat na atam khom mai ti ro kan sei mai ni point achang a thui deuh sia kan khar to mai do mi question number 9 kha question number 10 last question observation kalang on tu tenge dan chuanga sertan dan tengai poimo em eng nam ho khange tu tenge dan khangai poimo ma sertan lo chu ti tlat mai ngai poimo em kha bung ni na chawa khana lo langa tu tenge ni Korean ho mi kan tire mai do tu nai ang dewa an sai mai hi ol thina tu tenge dan khangai poimo ma sertan te o zudate tiani brother Iman zudate tiani adik ke tikhan adik mai zudate le dan ti pokha ta hian ani kan la lu chi langa claim to observation or interpretation tikhan kan zota ni observation chu kan observe zo thei don lowa thuya wang hian verse by verse kan kal thei don lo ni o thil mai po kan nei cheu dona kha kha lo hrethiam mulatin kan mai palte lo thual moi tur te po in kan gf ten om chuan nakina no in ring chho zel don ani interpretation akal te ang le tharau lam soifia na kan lu thuk chan to dona tharau lam ma soifia na le kan ru kan seng don ani in ron in unmute don in du chuan question number 1 akan kalanga so itun kan ti zelang engwangi nge pola hian anni na asoya chang khan na khan amma ni na kha self introduction ron nei khan chat box a enila engwangi nge pola hian anni na asoya isua krista boy tirko ni tura ko pathian chanchin thashil tura ti shana ain ti thei mai an chiang the mo ni na soina kha pui khopa isua krista boy tirko ni tura ko pathian chanchin thashil tura ti shana ti shan separate ti khamo om tani chanchin thashil tura ti shan tirko ni tura ko ain ti top mai ni application kan na lu lo na tu na ya hian pola koma ati zo che khan mo ya koma handa don tai la ke ni kan ti venga mangem chanchin thashil tura ti shan ti te lo om ta ni kha pola khan eng ti nge ka tia chiang tak mai huai tak maya soi thei na chan khan yang abu khan in ziak chiak lo mai theya in ron ngai to chho don nia aron chan pop maya tirko ni tura ko set apart for the gospel of God chanchin thashil tura ti shana MIZO trong khan chiang kho mai ti shana ti mai do ti shana chuan an ti ani chanchin thashil tura ti shana an ti ani ma minga kha eng ti ne khati hoi taka soi theina chan rong bo tu tam tak te pon hun lai om venga tu na ya po no ma khatia chiang tak mai ron soi theina chan kha nge ni yang le adik bere ti bur thei chuang lo ani ngai dan kha han share lok te u a thenin chat box sa chang te pon no chang theyanga in ron soi zo pon a poi lawang khun kan hong ngai question number 1 kan ngai dan kan share dan te eng ina chun tu chiang a ko ni awang khan ti ani
ประเทศโกดันขัดเชียงบิ๊กเองนะชุนครัวเชียงเล่บิ๊กกันอย่างเดียวนี่เราโกดันนะครับประเทศโกดันนะครับตุนไล่ชุนิเซลเองที่เงี้ยนี่ยังเกมสักเขลหมดไล่ค่ะรอนชุนรอนเองช่วยไหมอะบายบุษดีก็รอเดียวมั้งเทียนจันจินชาคือรอนเตียงเดียวกันมีเดียวในพอละคันนี้เขานักเชียงขบไหมอะจุ่มฟังจุ่นอย่างเดียวนี่ฮันเบลลบดูกันเอาเมมเลยสิสรินรอนมินนักจูเองอินชุนทุกติอาการรอนตุมเบอร์นี่หลังจูปัจเจียนเขานะ clear conviction อันนี้ทีน่าจะปงไอใจเดือดร้อนอย่างค่ะส่วนนี้อินกับเหตุว่าปัจเจียนเขานะเชียงตัก clear conviction อาการนี้ทีน่าจะอย่างSister Deborah hiền rồi sẽ Christa boy in ti thei mai chan ni akarin chu Christa thu nung ani ziati lan na ani wang ani ang Christa thu an nung ani ziati lan na ani wang ani ang ati ani o le poi mo khom mai Christa thu khan nung ani ti lan ti na tan khan Christa boy Ranti bokani. So I belok du kan lau mem question number 2 kan kaldo na insan e kan nei panga mi o atlep tial lo interpretation chu panga application chu pathum tiang vela ni ka sia kan siam kha special mai the so I bel du kan lau mem le anun in thak kheng to wang ni in ka sia ti ani apoi mo ko mai hi ola chu kan threat ang khan chief of the sinners saint tiam ma po khan chanem ngai na ma ko shanti du da tu ten ti top mai kha ko khan ho te uma aman ani khatro anun khain thak chiang em to maya chu wang chuan Christa boy lo ni to a achan chin thil turati shan tir ko ni tura ko ni di khan chiang em mai ni ro pui ko pin ka hlaya a introduction lai tak mai hi zir tham zan khat ti meng bible study khat po chang khat hi zir tham ania po ni sel kan kal son phot mai don nia akina lo lang le mai the application a te po question number 2 a hian kal donila engwangin nge pola hian rom khua hi tlo achak em kha changria ta chang khan kan hmu rom khua polan tlo achak ti khani topa azia dan khan lung len thak viau len ngala engwangin nge pola hian rom khua hi tlo achak em ti kha in chang don deang le chiang tak poi na lo in ziak lo mai thea ma ro chu kan ngai tu an nen kan ru lan dan ne kan sei chong chu sei don teu le sei deu pop mai ula etiam question nang hi chu adik bel lo ka hria the thi lawa sisa ruat feli hian ron changa chale mai ruat feli zanin ni ron chang active chale mai lo mam lu tuke an nge na tur tharau lam thil pek enge mo apek the nan adi khom mai tharau thil pek tur khan e ni bola khan mo ron tlo chu chu ka cha ka ma se dal tu omani te khatia ni eng ange ni o pu philip atena tun lai bo ro ka sai han tlo thei to si lawa ron tlo chu chu ka chak mange o share tu chu ka ne ti ang te ni thengem ein rem deu thengem thil dang nge lai zia ko mem toi te la hong leang kalai chang ria ta chang so pa hi chowe la khan khove zong an rin na thuwa thana wangin brother Isaac ka chale mai Christian rin na ka khove zong a rom te chu khoro pui ti kan thria khove zong hun lai an ti kha khoi chin nge hom chu kan the thei lawa
thang na sa le ni Christian rin na thua kha pola tan chuan alo mo me maya tu wang chuan rom khua kha han tlo le a hun han man le ten mani mu te kha chak me mani a le mai kha chan na kha mi fing le mi mol te ne na bat ane ni a in sia da wangin hi chang som pali chowa khan ami lo lang khale adi khom mai nei ani atiani hil bat ka nei tlat in laka hian fing le mi fing lo te ne na po ati kat mai ni hil bat ka nei wangin to chu hi ka chak me mani atiani moi le mai pola po hian ka tong trai na te chuan bang lovin in ming ka lam fo wa tiani hi poi mo le mai ro kan ministry te nen po hian ai in ang ve thei le mai te kan tia hei kan pu ber pu Philippa hi pol ang te pon lo ngai la missionary ni a ming lamin chongai ten taiwan ten na mo min lo chong trai sak chang chuan ming lama kan chong trai sak te ka chu mu kha kan chak me mani ti ro khuat na emo thin lung dik lo pu te hara ming lama regular te ka kan chong trai sak te ka chu mu te khan chak o me mai ring tu pathian na unau te ka chu wang chuan pol hian mu chak me mani ro pu le mai herong bol na pola na aveina le pola harau a thok khi chu ro pu le mai zani huna hian in en na tur tam takan nei ti hi chiang ani pola nu na chang hian rom kho kala chak me mani han ti te po hi min ti thar ve le mai ke po le question number 3 a kan kal do na nga kan han en hole do nia thian thin ur na chung chang som pareta eng wangin nge pathian ngai sak lo tu te chunga pathian thin ur na lo kheng tura ro lut mana kan chia chalenge eng wangin nge pathian ngai sak lo tu te chunga pathian thin ur na lo kheng tura hian tu ma in chuan lam an nei lo an siam thei lo na chan le heta khan chang som paria chau khan en ta ura in mu thenga chang som ni na khan te khan chuan lam turan nei lo kha lo ti ani pathian chi bai buk du lo tu te hre si choi moi lo te po khan oma ngai sak lo mo godlessness ten tia unrighteousness ten tia khang ho te chunga pathian thin ur na kha wa na changin lo lang ani ati ani kha an soi zela tia thin ur na hian enge tu mai nge chuan lam tur an nei lo na chan hi nge ni yang soi fianan ten mang thin helai chang chho ya chen hian lali suwa chan chin na shri lowa moral te hi shilmia lo te hi engkin nge ni yang chatuan threm hunan kal do na mi chuan lam ava ferom lo ve ti zong lo lat tlat khan om thina he chang hi an achan nan te pon mang ve thina ni ola hian chuan lam tur an nei lo he pathian threm na thin ur na laka hian ti tlat maya enge chuan lam tur an nei thei lo na chan kha bible ve po khan ron sai ngal mai theya nen to tang som paria le som ni pakhat in kara khan som paria le som ni brother Emmanuel ron changa chang du kan lo em le thil siam tin renga fiat taka ma mu theya om ma ongin a thil siama om nge ni ti lan tira chu wang chuan chuan laman nei thei lo ati boka ni sister rin pui point hi poi mo khom mai pathian in puan na hi theology an ti hian pathum ang hian three ways ang hian soi china an soi pakhata chuan nature a hian in puang ati tlat ani pathian thil siama hian pathian hi in puang tlat bai ni no sen te pon an hai lo en ti ni mo mi a te pon an hai lo en ti ani isua chan chin na shemia lo te pon an hai the ni lo a thil siama pathian hi in puang ani an ti tlat ani tin bible in puanga afa pai so in puanga ti te po oma kha chu tuntroma kan subject ani lo wangin thui lo ila pathian hi athil siam nature a leile wana hian in puang chiang me ma chu wang chuan chuan lam turom lo ani chi bai bu du lo choi moi du lo tan poyan chuan lam turom lo pathian thin ur na ma ba ni mai ti kha polan ron sai ni chuan lam nei thei lo
lo ti tom mai ni chin chia tak le mai le question number 4 a kan kal le do na nga he ta chang bung ni chang li chhovel kha in do ni wa bung ni a thui do wangin in sil zel anga bung ni chang li chhowa khan kan en do ni question hi nge eng wangin nge pathian hi mi hring te chunga a thata a do thei em for what purpose ti te pon dai la tik thei o me a MIZO tong chuan enga tan nge han ti kha a rem zat lawa enge chana neem mi hring te chunga pathian that na ro pui lutuk mai le a do thei zia a do thei lutuk mai hian chana neem ke mani ya hian nge do thei ringot nge a thas ringot mai ti kha om thei ni than nei hian kan laka hian a lo do thei ni lo mo Bible chang hun danga petera te pokan humai thema se hemi context atang hian kan thir de uri mai anga mi hring te chunga thata do thei em na chan hi enge ni le chang lai do te ang bung ni chang li chang ga chhovel khan chiar ula a that na in sim na tura min hruai awangin yani iman chang li a khan ron mun yang te ro adang alo mem pathian chu mangai na ni wangin mangai na pathian ni tat maya do thei mangai na chuan do thei a ti te oma te rong ni la ne ya sim na hun tha kan nei thei nan pathian hi do thei ni ati ne borai point sei bel du kan lau mem enge moril ruwa omte an share du an tong chuak du te kan om point na thei rang ani ai kan kal muang lem lawa hai kan hun hi kan kal zela chang tam te reng ne pathian chu mangai na ni ya soi an ron soi ang khan pathian than na in sim na turin a hruai thin che ti hrelovin atiani pathian thalutuk mai hi kan ngai tua chiana poimo khom maya a do thei lutuk te a that na nga zia te hi chana lo nei reng maya sim na turin ni tinin min hruai ani kan sim thei na tur hian a lo do thei me mani mo min lo hruai thin ani kan sim thei na turin thil dang wang ni lo kan sim na tur hian min lo hruai ya a lo do thei a lo tha me MIZO ka lo ni thil dang ani lo hei hi kan lo haider nge ni kan lo hre lo fo thin ani kan sima du wang hian a lo do thei a hei hi poimo khom mai polwa shar khan ti hian a lo soi kan bel lok anga polwa shar khan thiam tak mai na lo soya the most fearful thing about God is his goodness atiani most fearful thing about God is his goodness pathian a lau om em na chu pathian a lau om em na ber chu a thalu tuk hi lau om mani atiani mo his goodness mishing lau om na nen chu nang lau mai thei pathian lau om em na chu a thalu tuk hi lau om mani atiani mai to ti thui khom maya biblical le poka a thatlu tu ka wang hian a lau om mai pathian chu soyang khan a tha min do zela ke nin changa soyang khan kan lu la kan thin lung te kan ti khau zela mo pathian that na kha I ain chep khol mai ani nang ma chunga te ina kin a thin urna tura kha a thalu tu ki pathian tu na thalu tu mai hi a thazel mai hi kangai poi molo ingai ne pem ni tiang khan kangai ne pani chi chuan pathian thalu tu ka hi a lawom tlat mai ni a thin urna kan kan chep khom kan khol khom mai khani do ni so bang chuan pathian na thalu tu ki a lawom me ni hei kan ngai to che na ngai khom mai pathian attribute cho pui takani ti khan avai po khan kan en thman don lo ni khalai vela khan eng moron sei nual maya azom tu lo tu te chu to pa hri om na lungai na satak mai an tharau chung om tu te po ron sei nual maya ka
invert thì là bằng question number 5 phá câu đó nè ô cần graduate te Egypt te pokat to pani lo alak lo po kan ron so in ka phung lo gula application te kan lu don so nai to le nga si question number 5 phá kan den le ang hey to heta chang lo la ma te hian lang to mai thei chang thum na don nai to a khan page number next a khan 1114 a khan lang to in karing question number 5 hi chu tu tenge lang maya zuda mi le ti sam maya sertan lang maya zuda mi le ti sam maya sertan question chong ni a ani le tu tenge zuda mi tak le sertan dik tak te chu dik tak lo kha question chong ni kanan ti ni chu alang maya zuda mi le ti sam maya sertan te tu tenge ni bola kanaron soifia kami mang khan kan soi zau don ani kharau lam interpretation ni to wang khan zudami tak tak pola na soifia zo khatu tenge ni sertan dik tak ati te kha tu te hinge lo ni zo ti kha kan chui lu do ni tu tenge lang mai lo ni kha lang mai sertan kha kan soifia do ni la cha o me brother som te te midang te ponan soi ula cha o me kan doctrine na poimo tale mai chang som ni panga chaw chang khan ta ni ria chaw ve la kha lo lang do ni khang ho kha hi zo na har mel da wang le lang na har lo da wi min ka MIZO ram le vera phai chon kan soi zo maya ti sa sertan pon lam lang the kan han ti fo hi mo kan ngai thak fo wang da hian sorry an soi fia don to le menin ni khat menin ni thum teng po ya soi the nya poi mo kan lut chho chana kar le brother ma kan mi zir ti tu nan khan ro mi chho to viau tu bai don na he chong khat na kha har da wen har chong lo nga chong hi na pe ka chu har wak dol mi o lang maya zuda mi le ti sam maya sir tan te ka chu dan ngai poi mo ve si zom si lo te te ni ai se karon chang fu le mai no mo me alang maya ti ho ka chu an zir tir tho ani dan ang khan ma sen zom lo ani pola hian hei ron kheng na khom mai dan kha an zir tir dan khan nei tha an zom lo ati ani an soi ang khan an ti lo hei ron soi fak mai chang som ni pakhat chawa po khan nang zir tir tu midang zir tir tu nang mai zir tir lo mo te ron ti ani ruk ru lo tu ra khil tu nang i ru thin lo mo wi re lo tu ra khil tu te ron ti ani tak kha chuan dan kha an nei tha an ngai poi mo viau na an zom chuang si lo ani dan khan nei tharing mai an zom chuang si lo a ser tan po ti salama an ser an tan ringot maya dan zom chuang si lo a ti sa ser tan na kha alang mai ti ani adi khom mai thale mai brother Isaac chuan a chong hi na kha eng tin nge ni le tu te nge ni pola khan heta chang som ni pakko chawa khan aron soi fia ta in ka hria tu tenge zudami tak le sertan dik tak te chu lo ni ta le zudami tak le sertan dik tak te chu lo ni ta aron enlighten to our brother Isaac hian hei chu hriat thei to a tu tenge zudami tak tak hi Abraham tha zuda kan ni ti te ho tak tak khange tu tenge zudami tak chu ni zo sertan dik tak te chu lo ni zo ola hian min shil fiaron tum ta ni sang le don te le
kan thu zir hi haru tok phe chu ni lawa maro chu ol takamo elai Philippi kan han ti te le ka thona practical thil encouragement ang deuh khang chi nen kha chuan anh ang lo deuh wangian rom zia kan ti don chuan soyangin kan lo it en zer langani danga po tin uluk ta zuk ngai to zuk chut keu keu khangai chho tol tol do ni o polana ron sei tak tak mai chu dan te rinna wanga thu tiam dan te sual thi san adamale kristan ron ti chho tak tak mai ka chu ni thiam tho mai la chut keu keu ngai te khawm ve do ni tu te nge sep tan tak tak zudami tak tak ka ti te ka tu te nge le so mahi west college om na chok to mo ni hi an soi tu ran nei deuh thina midang soi tu kan mem aron soi fiang khal maya ka mu da hi chuan angai ngai hian bible mi ka zu ron chiar maula a fia tho pon ka khe tho mai tang som ni pok ko chawa khan ril ru le tharawa pathian du zong tingeron ti ngai vena zom tu te an ni zudami tak tak chu ril ru le tharawa pathian du zong ngai vena zom tu te an ni aron ti ani tharawa pathian du ngai vena du zong ngai vena zom tu te adik thei ko mai ron phuarem chale ngala ra kha sang som ni pako khan alo sei chiang reng maya sertan tak chu ril ru lama tanani atiani ta hian ril ru lama tanani anti te te a lekhathu maya ni lovin tharawa ani lekhathu maya ni lovin tharawa ani ti top mai ni lekhathu mai scripture kan ti bible a sertan mai ang khani lawat tharawa sertan atiani chu thu maya hretu ani lo ti na ni chu bible thu te pian than na thu te pathian thu zir te po thu maya zuk hretu ni lovin tharawa zom tu te lo ti na ni chu pathian le khathu mai chuan ti hlum thina ti mai kha tharau chuan ti nung thina te rali so po khan soi chiang ve viau ani tro tatuan nun nan dua kan ne nei local du si lawati tom mai pathian le khap buin shebela ti mai ni ne nei local du chong si lawatia atiang chi khani o mai pathian thu shebel tak le boi pui tak min buai mang boi ve viau mai pian thana chungchang mi soi po shebel mai aro chu tharau lama pathian du na le zom na le nei lo te kha om the ani chutiang ni lawin pathian tharawa om to te thu mai theory mai ni lo practical an nu na septan to tharawa septan to piang thar to ti mai la tero wa no chon khang ho kha sai na ni ome le question number to bear interpretation to bear akal te ang hi poi mo khop do na kan next bible study mi tur kan lo wa su thui lu to gang ti te po la om zo ka ma se thing nge aron sei le an thin do nia question number 6 sa chuan bung thum na kan ron kai lok to yo bung thum chang som ni thleng kan ka bar ka ti ka bung thum chang som pa ko chawa khan om mai the dan thil ti awanga mi tu ma pathian min hmuwa thiam changan om si lo chuan enge dan om hi atang kai na pola khan dan thu ka ron soi ni kha kan zu chui chip chiar le man to lawa kan soi in hun khang lo ve a than hi a zir zo a chuan chang thum na kha ron soi ne nang mai ni po ni ta se la kan thiat sa tho ni a dan thil ti awanga mi tu ma pathian min hmuwa thiam changan om si lo chuan enge dan om hi atang kai na dan wanga thiam chang kan ni si lowa ngati nge dan om hi atang kai na ka question kan ron siam ani dan ngai to ula toi te han ngai to ula han chang don te le
zir ve bab to mai ani hetia zir hi min ron na kharai to kan USI ministry chuak ven balan ha khan bua zir hi rom zia ke zir te uti ti to mana kha application of interpretation hi in thlasung mani o katia chat vekin ron chang kan zo to mai don application hi chu voice in chan lo chon tlemin a fia lo do lakin ka sia a fia lo kan ti dan zo ka chu thil kan engani interactive interactive na ang lo do pala ngai no nang lo do ni o ti na lo di dom do ngai in mit te kha lo kham lu to ngai zu ben renga kha eng do ne ron chang nol maya khi dan sual khian na fam ki ma lo om te ron ti ani không ai đã vay bát thiên à thiam kan sang vek to ma se so ngai khadan ti fam kim tura local poron changa kan nazir zel do na next ate po dana wangin sual hriat fam kim na lo om ti hi kan channa akhani berta sela aron soi fi ngala ma khan dan om lo se chuan sual kha kan hre thei don lo tlat ani hi pola rile mem na ni ya rusu ti kha dana om lo chuan oru ka kha sual ani ti kha hriat thei tlat lo ni tu na po dana tama piangin sual lo lang an ti maya sual tam ta ti na chu ni lawa ma sual ni kan hriat lo po kha dana lo om khan sual kha lo ni thei tlat mai ni chu mi chin ti oil of hostel rules se pon sia manga student tan chon chiang mai theya rules ka siam tu khana siam bel du ka chon ma sual lo nga lang po kha dana lo om nu ka chon sual lang kha lo ni sel don mai ni dan khan sual na kha sual hriat fam kim na sual hriat thei na min pe tlat mai dan hi poi mo le mai hi kan na lu chil tak tak don ani pol rom kan han zia chho chuan dan kan han ziranga dan di ver kan sei do ani i voice takin kan ziranga ke mani ya po ron soi nga hei pian tharma testimony yang do ni hi atero tu na kan zir chin hi chu mihring sual na le phurri thi ni a nakina chuan adam le krista te mihring pian tharna tu te ron soi nga pian thar nuwa mihring nu na la buai te kan la zir chho zel don maya so wang chuan rom zia khi poi mo don hle mai ikan karon in shortcut ve na sa khom mai ke ma po cover ve kim theyang ber thosi lo turang khan application a hian kan lut to dona hi chu engemo te bi kan i lo chuan tin a question ya zir to lo boka chat box ni lawin toy te minute ni thum a lo tui deuh chuan minute linga te po thei thowa te nga chang tur khan in bo sei la tha ome cái bạn ấy nuna kan la lut anga in sit da te po manga maro chu kan thiam ang le kan tin lo ang khan kan chang mai do ni pola te ang khachu kan zuk ton ang khachu kan zuk ni ve phadon lawa kan chang ve no mai do ni mani nun in sit lutuk lawin ni ti mai te ang question number 1 akal te o pathum kan nei do application ni pol anga chanchin thashil turati shan chanchin thaza puilo tu ni ve in kan in shia em we kan ka chian non le ang ngai toy da question har chu ni lawa pola anga chanchin thashil turati shan chanchin thaza puilo tu ni ve in kan in shia em du piang tan UGF du piang tan kan chan na hun hong ila har trek viau kan ti em chanchin thashil turati shan chanchin thaza puilo tu kan in ti ve ngam do nem ni ve in kan in shia em ti han chang teu le kan in ngai tua nget bai to do ni chu tong ke mani ya kan ngai tua chau mai ang chu le i pani kan ta han hong te ang le
second claim ka hung second som ve ring lo chuan karan som mai don cheu ni a kan han sei lo chuan claim in Bible study hi chu a leader an vek mai hian lo nuam lo ve dewa te adik thei lo dewa kan karan mu kan ming karan mu rem chang ka karan som mai chunga som ni pathum kan ni mo zamlai ne ngan kal thale mai at ki ruk ve kan ne ti khan evangelist role te po kan ni na chin o mani ting lo takin eu apo shoi tu te kan lo ni loma evangelical union chin chapuang dat tu te pola anga chan chin thaza pui lo tu chan chin that fil tura ti san hi ni ve in kan in sia em le brother zote khan soi mai te se egf lam egf le coordinator te lui te po kan som de mai don choi kan khai khom to don si application ai application zero ni chuan he mani la ma kan zir zo thei don mai bok si lawa brother zote ka soi turi nei em le sẽ thấy mà chalat to ka on sei de le ni zo na kha thil ol sam tak alang ni ma se ol sam lo riu ngan ria ma ni chewa hian pathie na se khan thu thil tura se khan in ti phei chu thil har sa tak mi tam jok tan chu ni ga ringa kima ton to chuanin ka pian thar tir thi mai la a kha chuan ka huai khop maya eng ma khan min dal zo lowa amaro chu kan han nung chho zela nam chung khusak ngai tu na te tikhan thil dang ngai tu te nen erin ai ne lo haratin mi te min be se ang kha a soilam kha chakhi lo ol ri maya ma ni na pha khen kang va soi kha ol ri maya chu har sa chu ka thop mai ke ma chuan mi dang kan an don ni hello mome brother zote ani question ka ol tak anga lang har tak anga ni ma se ka ti anga ni share lo yes or no chan mai thei lo ron chan na khan mai tu na tam tak min siam zo ka ni ka ti anga chan tu do te point ka ron siam sim sim ani mo kan ni ni lo ve han ti mai ka reu mai a acha le my brother zote kan lo me chang du kan lo me question number 2 kan kal chep to Philippine no lut to engemani kan thon pa lok du dewa brother e makhan mase private in a biak thelo mo Philippa kha closing prayer khalo in ring thong chuman kina kan shop chomai don ne question number 2 akal mayang zote ron chana tang khan alang thei thawin ka sia question number 2 application akalang le ani che kan nei tawa application ka siam tam vak lo thina thiar teng le pathian channa le do theina ngai nep emo ngai poimo lo hla om zia poitur zia soi ho ni se tiani bung ni chawa khan kan muwa ma kan hriat tongin sim na turin a hroi thin cheti ishelovin a thanna nga zia le en thei zia le do thei zia te chu ingai ne pem ni do thei zia te chu ingai ne pem ni ilu lul le thin lung khawa wangi ni thinu na le pathian lo re na fel tak lo lan ni tan chuan i chunga thinu dai khol khom chopani ti te kan mu kha pathian channa le do theina ngai nep ngai poimo lo hla om zia poitur zia hi soi ho ni se le chu harlu tu lo chu mo tro zo na thian do theina ngai poimo lo ngai ne pati hial zo ka lai changa kha chuan pathian do theina ngai nep ngai poimo lo zia poi zia poitur zia hla om zia soi ho ni se dai hun kan hong le nga le soi du piang tan
ran pa to pa ron soi le anga kan hong lo mai nga hun te kal chak du he re lu tuk iji apa mukang ka kanon ti khai khom turang kan ron ti don lo ni da inju hung na kan ron in lar tok to mai ula ya pon kan so beng cha aziak mil te po khan ron chang theya khami mil tho si monang mani chang te po khan ar chan the ani thian do the zia ngai ne poisia tur la tur zia han se ho to la soi ho ni se khan tian ni lai bu ang dawin ve rual bu ang dawin se kan nga hong lei da ni lo chuan tung ni kan ko le mai do ni man zan chemun doctrine kan an zir po kha soi ho sak le maya har kan ti thin nge ni chu ka khelawa taralam nun nge maro chu ril tak ni chuan ka khelo ve le thi na ki wa tan jin cha shila poi mo zia apan mo tak zia soi ho ni se kan ti te po kha an lo man lo tre pa maro chu abulam ai MIZO khan kan ril ru kha ani deu so ka wang khan simplify thei deu ang chuan ka ran da ve ni zo na hi Sister Rebecca Khao mem han chang mai te se adro question number 2 zanin chin som zel mayang som tuan chang mayang le oh brother karon lut thar le chia che ta khan question thak lo mu man lawa I search hale ro nge chat box sa khan yen aron lang thei to lo thi nai mo ron lut thata wa him chi thei ngem o ti chu o khan ron da le brother bi ma khan ron da non le ichiar thei em le oh kan enemy han en bai te kan sian mun de box siang lo tu oh an chat na do thing Oppo F1 thì tên lâu chang anh hi tu nghe ô mình cần sẽ thấy lâu à mà khăn lâu chang anh mo oh kalau chang nge oh brother ai pathian chat na le do theina ngai ne pamo ngai poimo lo rom zia le pur zia soi ho ni se ini mi hi ke experience changa ron share ka du deuh laka chan chu pathian hianin a thei chin chin anga chuan hei min do sham shama chuan a khonga ina te kan chunga lan tir thina ni ma se hi hun tha kan nei la hianin enge kan lo ngai poimo loina ma hlat nan ti kan lo mang thina khata chang chia khanin ke mania ama kan hnai le zwalna tur hian ke ma bi ka ngoi ngot po hianin enge buaina te har sat na te ka to pha thin hian ka shani ama ka hmu thein na tur ani hi chuan chang te in siam that khanga changa kan in siam that tha lo phe chuanin a aina sap hui kan tor thei don hian ka sha ama ring tu le ama zui tu tan ngat phe hi chuan chuwang chuan tu na hun tha kan neya pathian ina min akhonga ina ba na la pharla ya do thei ta kamin la itinge ka sayang min la nga la hianin ama hi han pan mela a chan chu enge pathian hi nachinai soita kan khanin akhonga ina kan chunga lan tir na sat pole a hlom zia chungchang ron soi kha ril hle enge sha chan chu min do thei lo china mu ke mani chunga alo le chin hi chuan ana to lu tuk shin hi kan twar enge twar hi har sa kan ti thina chu wang chuan in apoi mo hling ke sha he zo ne chu zong ne mero se ka chan thei chu lo ma me si sai experience chang te po doi pian taki ron chang theya apoi mo le mai ni e dani hunak ngai to chun zom zai la thaw ma
question number 3 ato bera hen kan kal do nanga kan question an ron tar lang lenga question number 3 topna tun lai khobela ring tu te zinga alang mai Christian pathian le kathu Bible chiar tong traya nima sela tharawa pathian ne na inzom na nei lo hi antamin kan ringem chung ho grupa telve ala omzia soini se ti ani voi khat kan chiar non lenga ma khan kan ron soi lang deuh to interpretation atlem kan ron soi to a tun lai khowela ring tu te zinga alang mai Christian pathian le khathu Bible chiar tong trayan nima sela tharawa pathian ne na inzom na nei lo hi antamin kan ringem kan ti dong antamin kan ringem chung ho grupa chung ho pol chung ho zinga telve a lo omzia soini se he kan last question alo ni to ani polana dan te sertan chungchang a soina judami tak sertan tak a soina enga chang khan karon soifi a khang hun lai ang mai khan alang mai Christian tharawa pathian zom na nei lo hi antamin kan ringem Christian zinga MIZO big chau po kan tilo tun lai khowela ring tu te zinga general dawin kan han hong ani chu kan tamin kan ringem chung ho grupa telve alo omzia soini se in soi ho le tiang le last question ani ta kan soi ho zo huna kan host ku ta khan hun closing song te closing prayer te chu kan hlan le donia sin sister karon theng to em ka khelawa pu fili pate mang hian ani mayang chuma khakachula da tha ila question number 3 khale tharawa pathian ne la inzom na nei lo hin tamin kan ringem chung ho zinga tela ra om zia sei ni se ni a chang don te ka han som che ron chang tha thei viau bok se te ro Oh, brother, kalau lelok may te ang retro me. ai mol mol mai ro Tunlai khovela hianin abik takin chalai te a hianin enge pathian thusha tak tak te enge sheril tak tak le tak tak ten omta ni Bible chiar na sa chong chai na sa intiang po mase kharawa pathian ne inzom na hi apoi mokatia hetiang nei si lo chuanin thui tak po lo kal ve thin ka sha ama se hetiang a hlum na ka ti em chu chapau na te ma ni fing in ti na te inge tiang kha thein ka sha ni ke ma chuan isoi du top isoi zo dok to tina o khati zong kha ka share ga kan na khong e un toi te kan na khong e Jadi so karon singa sani ro kal to si dawa thara thiang him in na thoka to na hian kan che sang theng em le heng ang mi te po hi pathian thu ngai to ve tho chiar ve tho ma ro chu pathian ne na in zom na nei tak tak lo wang chi te po hi lo tam theng em rong bol po Christian general kha chu thu ran rong bol tu te zinga te po hian tam theng em ti kha kan han Thupui ani kan bel du kan lo mem le kanom to lawan ni chuan han ardon nai mai ila
unte local vele zela unte uyoma trong kam hi khat lakin kan han soi ngam chu MIZO kan host kuta kan beto mai don dia ron soi to sister Rebecca Khan tam thein karing atia ni hei chu chiang khom maya ring tu zinga antama ring lo zinga po hian Bible bel chiang hin tam khom mai ko vela hi chuan Zirna sadau hin oma pathian thu chiara hrethiam tlat lo le devotionally a chia lo point omai po hian theological perspective in kan zirmi alawania kan thil ziri hangai tu la kan zuk chuya tlem kan han te inductive kan ti hian ya theology thuk takin kan zuk soi lawa kan tharau lam nun chom thei tur atana poi mo chin angkha kan han touch ve zo ani a tiang kan seminar ang deuh te tiang anga research ang deuh te point pathian tu hi an zirna sa mai an buai pui na sa ka tiang kan an lo pe na sa to a tin Christian piang than ni ngai sing tam tak si nga po hian ka tiang anga pathian tu buai pui tho si ma ro chu tharawa pathian zom na nei lo hi chu an tam hle don ti hi chu shriata Bible ve kina soi nakina la buai tur te rorel na ni la buai tur te po mi tam takan omani ti shriata chong trai te po hi chong trai tai ma han ti te po hi lo mom viau na lo la to mi lo farisai te po hi kan lo la tluk lo khop mai chong trai la ma ya chong trai tai ma si pathian thu po chiar na sa te pon om do na ni MIZO te pe chu chiar cho policy hi ni zel mai chiara meditate hi chu eu hian min zir tira pol danga pom thawanga chu mini lo chuan kan chiar cho ka lo man han lak te ril ruwa hian te ro lai kum som ni chauvel ni ngan noi a pe chuan khalaya chiar tam le khang ba kharil ru lo lang vak lowa lo man an siam lo pe chuan tam tak pe chu an lo chiar cho ka lo man an siam lo khan ka tri pin lo in chiar le te pon oman dia kan chen pa sa ya khan ka tiang vel khan ni Mizoram context a pe chuan tam do na pathian thu un taka ngai tua zuk zira zuk ngai tua pe hi an om vak lo ani ti mai te ang EU chunga te po hian nei kan lo son rei ve to dewa kum som langza nge thang khalian set chuni to anga kan hretam ve to ni ti mai te anga soi po him thoin ka sia English te po thiam tak smart tak kan nan chiar tira English Bible te po chiar thiam chang zai thiam amaro chu tharau lam tak taka pathian du na tui hal na nei lo hi chu tam ve le chuan ka sia poi po katia maro chu amak ka ti rual hian amak lo te poi ka ti le to tu na hi chuan dar ma ka te ne poi kan soi thi na lo ngai thatiam ula kai kum khata pa ni thum ve camper SLT Singapore chua te hi chuan lo mo ma nga yang tiang ti te chan chu kum ni thu ma hian lo lang mai ti na hun lai pona lang thawa amak khom mai i chiar kai she thia me Ethiopia til re ne na po lo tia kan Bible te poi han chiar mai la angong tlat bai pathian ina reveal lo hi chuan reveal du na ten ni kan ni lo poi chuan tiang khan li suan so yang khan khu hian om tlat mai ni musulman te chu khu in an om an tiang do mai hian ring tu ni zinga po hian pathian tu hi nghe ni chiar tho mai la chiang tlat lo mai ni tharawa fiani wang khan khovel mi te ti mai pola phei chuan an lom lo pathian thu tharau lam thil an lom tak thei lo ti ani khang khana lo soi hian ani ya hei kan na lu chil sel do na pola hian khor chua a khor chuang na sa khom mai a chu wang chuan zan ina poi lo in check ila zan in na rong ka zinga phei chuan boi kan om ring ho lo kan thian te an om venga ke nge po ka soi chin kha na le ro sual bur ang hi kan ni big lawania kan te ro line kan mel la te po amaro chu college kan han kal theng kan chua don theng mai khan pathian thu tharau thiang him conviction hi kan lo nei lo ni thi kan pule tlat mai ni ke ma ni a hian ka tiang khan lo om thei tlat mai a tharau chu tharau ani tiang khan flesh is still a flesh spirit is spirit a hian tharau hi poi moi me mai a improvement
làm hi ni lawa tia watchman ni chuan Christian ni engang point improve la engang point zia ma la ti sami ni chuan ti sami la ni reng tho tharau mi ni chuan tharau mi ni alo ti hial maya tharau pathian zom hi poi mo ka maya hi kan ngai tu chian tak tak angai ka hian MIZO Christian te po hi chan tu tradition Christian ang mai hian Christian ka in chala wang khan kan safu karte pon min ron hu chiang thin em mai kum khat an om thin mai ron hu ruak thin ani Christian din mun Mizoram hi thalai yu chu soilo chu bang chuan MIZO Christian te pe chu lali suan mamoni ti top maya selme khan they need Jesus at the they say they know Jesus but they need Jesus at the mai lali soi kan mamon le ti lo ti hiala min ron hre chiang lo tuk mai kha ka lo mang reng zokhom maya zani huna point challenge sang khom mai he pola hian a ve yang deuh hian kan thian te po hi a ve dan tha chia kan ve tak tak ngai to ting ke mani kan in ve masak po ngaya atom na kan soi du chu he pathian tu group te po EU zinga le EU lo zinga ka siama tong trana te ka lana santin hian minute som test anon lut ve thinan man hun huna question ka siama non lut ve thina ni ka lom hle maya zanti na pathian tu han ngai tu a hanti kha chuan mishing lam hi lo ta ve roi maya maro chu mishing lam zong ta fai vek tur chuan social media pathian thu alal theilo na iswaro puina lo tur te han ti te kan na tu si kha chuan rei tak po hi om nei theilo group a po hian hei ka chiang ve ke ma po hian azong pathian tak han pom tur chuan an so yang deuh khan kar khata zan li Bible study ho chuan nuna ke so man tiang khan tak han be don hi chuan tharau ne nei po don chuan dal tu kha om ve a chu mi ni lo kha chuan intellectual knowledge chang te na kal ve maya yu te po hi kan film khur ngai em maya zani huna po hian han chui chho zel ila kan na zir le don na kar le apo kan han zir chho zelanga tun zani nai khan ala har shet don ne kan ti lok te yang song chuan sei mai ti ang rom ziak chu hi mani apo har kan ti rwal khan uluk tak ngai to pe ta na thil har tur am chuang lawa ngai to uluk ve de ngai ti na ni maya ron la chui chian kha ron ngai ve do na khang po kan sei chu khu no le lo nei lau kha chuan bung thum chho vel bung thum ong chang som ni pakhat atanga bung li bung nga thang kha ti mai te ang bung thum atanga bung nga thang kha lo chiar chho ta ula chu chuan ngo chen po pui chau nga kan han ti chho zel nga thazel tu ra pon ngai la thome zani na khai non chang than le ya observation te interpretation tin application te po zo te le beki point ron chaga kan min ti thang lo mom nei ka chiani chung chu zani na kan han soi khom ni ta sela hun kan man chau biau na ma ro chu brother ma ka te pon ren over du lo la thu ye mai an ti tin eng ma local ve hun te dar kwa minute ni chu lo ni ve a huna yan kan hun kan ti top do na kan host kuta kan lan le don dia ole khati song ka kan han present te ni sa sela kan han soi telal pan an sata manu so sa rose amen le kan host kuta hun lan le dong le brother ima kuta Brother Aizawl chu malo tu wan sa lok trap Bible study lok trap kan nei nga ria lok na man char to karing na ni tuna Uncle Philip is Sister Esther available? Hello, Uncle. Yes. Uncle, is Sister Esther available? Yes, I'm available. Sister Esther, we would like to hear a farewell speech from you now. Sure. So is this my time? Okay, thank you to each and everyone, especially for the MIZO Bible study, Zoom Bible study, for giving me this opportunity. I wasn't
sure or prepared like I would get this opportunity to share, but I'm very grateful for each and every one of you all to give me this opportunity, and I hope I can put all the words that I want to say in a very brief, because there are so many things that I want to say. But yeah, most of all, I really praise and thank God for bringing me here to Mizoram and to meet with wonderful people here in Mizoram, in Aizawl, all the EU, EGF. Um, 1 year and 1 month has been a very tremendous and very blessing that a new thing that happened in the course of my life, and I'm so grateful. Also, especially I'm so thankful that God had brought me spend time with them. I was not thinking I will be here, working here, but then God somehow helped me to get a job here, and then I got into job and I started working, and during the course of this time I really enjoyed so much that I don't even know. I feel like I have just come a 1 month or 2 months ago, and the 1 year just passed so quickly. And I'm so grateful to God for this opportunity, because I have met so wonderful people and so wonderful fellowship members, and you all have been such a blessing to me. Especially I remember those days when students used to come for some programs and activities, and the way the students here are so thirsty for the Lord. It's so unique, it's so different from where I come from, because in Calcutta, just to have one Bible study, we have to start mobilizing students 1 month before any Bible studies, and it's hard. It's kind of different from there to here, and I was so impressed with the committee members here, with the EGF, with the students, how they were so cooperative, and the hunger and thirst for the Lord is, I could really feel among the students here. And this was something very something new to my understanding and to the environment I come from, because one day I was in the beginning when I was here, I called to my friends from the EU circle in Calcutta. I was talking to them and telling to them, see, you know what, whether I face north, south, or east or west, everywhere people are Christian here. And it was something so new for me, coming from a state where Hindu and Buddhism is dominated in my place. It's so unusual for me in the beginning to know that every people that I talk to, everyone that I come across are all Christian, and that was something unusual. And I was so overwhelmed with the kind of culture here. Especially I remember those days when I used to go by bus to school, and anyone who used to sit beside me, they used to start conversation with me, and I used to find weird because I don't know them, and then they just used to start to communicate. And I really felt over here the environments, the people here were like so much like family, and this was something very new to me, and that is what I will carry also with me. And also, especially from the culture and the people here compared to my place, it's so different. And it is so, I really felt so warm here, and the way people accepted me here, and I was not what do you say, expecting it, but I really felt so warm here throughout this 1 year. And especially I want to thank the USF family here. You have been even during when in the initial days I was
confused, should I work here or not. The EGF, they encouraged me, and many students, they encouraged me, and it was so, everything was so new for me, but I really feel so warm and welcomed, and it's completely different from what environment I come from. And also I was also impressed the way the students here are so hungry for the Lord. And from the community I come from, we, as a committee member, we have to start from the beginning and from the base level, from Genesis. But here, students are so knowledgeable in the Word of God, and it's like, I feel like I have so much to learn when during this course of time. I have so much to learn, and especially when the lockdown started and when Zoom Bible study started, I was so amazed with the amount of students and graduates, how each one of them were so hungry for the Word of God, and the way it functioned. So all this was so new for me, and I was really impressed with the culture here, with the community here, and it's all because of God's grace that I'm here in Mizoram. I have never thought that I will ever come to Mizoram, but it's all God's plan, and I'm so grateful that I have met so wonderful people. All of you, I think most of you have come here to the center, but I might not have communicated much with all of you, but I think few of you guys I have communicated. But the communications, the time I spent with the students here and with the graduates here, I really was blessed, and I really enjoyed being here. And one of the things I will miss so much from Mizoram is the fellowship. I will really miss the fellowship here, and also the culture, the culture, the warmth, and it will be something that I will always remember. And I really thank each one of you all to accept me in your community and in your fellowship, and also in the EU circle here in the EGF. I really enjoyed, and I can confidently say that I have learned or improved more in my spiritual activities, in the spiritual growth. I really have improved in understanding God's word, and it's all because all of your help, and being part of the Bible study here really helped me so much. And I will always cherish these moments that I have spent here with the family, with the kids, with the families, with the EU students, with the graduates. I will be really missing each one of you all, and I hope to keep in contact and be in touch with you all, and also be part of your fellowship if possible. Yeah. And also I think we can't hear your voice, sister. hello. No. We lose server. Brother. Oh, sister, karena nai lau. Yeah. Hello, Brother Im. Banda.
Is it here? Hello. Hello. Can you hear me? Hello? Did you have the case? Hello. Can Can you hear me? Hello. Oh, your voice is cracking. Sister, we could not hear properly. Sorry. So sorry, the light power has gone out. We can't hear your voice right now as well. Sorry, sister. Put feeling pateka aki mamolo phone thei mai kan omem ari ka khiat thei to si lawa aron kan ngale kana radio me masai zo man deuh thoim le lo phone mai teu aman rem chang khan pu feeling pate phone pa nga ya khan iman ron na chho to mai ro ang lawa kha kan Ole. to mai ro are lu tuk chuan Trong shit thế mà. cái cho nó sẽ thế thì đó khá to mai Uma mate ha ban ha ron la se chuan brother ma ka hi omrem cha emle. Yes, brother, I am here. Yes, brother. Brother ma closing prayer tan brother ma ka kan lo som ha ni mai se uma maten ban la sak anh lo zo han I brother ma ha kan lo som ha ni mai Hello, mình sẽ thèm ô. Hello. okay try brother Ole hello. Ome. Chat la ma khana lyrics lo en mai la thang e. Ka la duong ka za pui lo arong bo na ne a thu trôi môi in ca vô ngang a crossroad quê na ne crossa khan em ca lâu bu vele ca thiên lung xua đi ra lung vô về Sudarin nain bitfana kabu tintura dilengin kalome patiani swa amin kasya amin chokaringa aman hindi wal lova kabay say ton lova kosa kan em kalo vele katin lung suari pura lung bohe Sudarin nain mitfana kabu tintura dilengin kalome tua tiamke lumpu nangin katini tempoi
aku tatin rengka pea chataki avonga kosakan engkalo vele katin lung suari pura lumbove sudarin nain mitfara kapu diintura nilengin kalome kaming kaisay lupa iswana chananga Van Jerusalem terakhir namin siya saka Krosakan engkalo vele katin suari pura lumbove sudarin nain bitfara kabu intuna dilengin kalome Hello. Brother Philip? Brother Philip? Yes. Is Sister Esther done? Has she finished? She will share her prayer points and finish. Yes, okay, please. Yes. Sorry for the inconvenience. Please keep me in prayer. I'll be traveling on this 10th of this week on Thursday. And also please pray for the further studies that I will be doing in Bilaspur in Chhattisgarh. And also please pray for my spiritual growth. Thank you. Let us all pray to the Lord. Let's bow down our heads in prayer. Lord, Heavenly Father, we thank you tonight for your love, for your mercy, for your kindness. We thank you for giving us the ability to come together here and to worship you, and also to listen to your words and to think about how great you are, how merciful you are, and how loving and kind you are. We thank you for the truths that we have learned from the book of Romans. Father, help us to see more clearly each day your love, and how, despite our sinful nature, our corrupt nature, despite everything that we are, your love abounds, flowing mercifully for us. As we learn today, Father, we also help us that we may be able to know through your creation, through your works, that you are the true living God, and that nobody has an excuse not to follow you. Father, help us, all of us who have come here, that the words that we have studied will open our eyes, and that our thirst and hunger for the truth that will penetrate our hearts, and that will define our character, our mind, our life, our work. I pray, Father, that the truth embedded in Romans, as we are going to study the next few weeks and months, let it all consume our hearts, that our lives will be changed, that we will be a living sacrifice for you. We thank you for the ministry of Brother Zaba. We thank you for his preparation. We pray that the Holy Spirit will continue to
abide with each one of us. And may you bring us all again next week and bring us more numbers also. We pray for the students who are going to face their exams and who are still facing their exams even these days. I pray that our EU students will do and perform better each day. Be with them, give them a clear understanding and a sharp mind. So I pray that, Father, they will also have good internet connectivity and that there will be no difficulty in writing their exams. We especially commit Sister Esther also, Father, tonight, as she, after having spent a year here in Mizoram, is bound to go for higher studies in Chhattisgarh, Bilaspur. We thank you for the time that you have opened for her here, and that she has served in this community to help with the students and the school, and also to, most importantly, to help and rid our staff workers of all the difficulties. I pray for her life and her ministry, for her volunteerism, and for everything that she has done. Tonight, as she is also geared up to fly back to Chhattisgarh on the 10th of September, it is our prayer that, Father, you take special care of her and that you will pave the way for her and also for her studies. We don't know what kind of university that she's going to study. It's our prayer that you be with her and go before her and lead her in everything that she does and give her academic excellence, health, peace, serenity, and most importantly, the chance to proclaim your words through her testimony. So be with her, whatever new situation, environment that she's going to find herself in, equip her in all her deficiencies. We also pray, very importantly, for her spiritual growth, as she is going to need a lot of your presence at all times in these difficult times and perilous times when things could go wrong at any moment. She's a young lady. She could be, according to our society standards, also she could be very vulnerable to many kinds of harmful effects of a society that is degenerating. So we pray that your special protection and your Holy Spirit be upon us, so she will be empowered to proclaim your word, and that you will be happy each day living with you and serving you through our studies. We thank you for bringing all of us here tonight, and as we are going to depart, be with each one of us and continue to abide with us, sleep with us, and even in our dreams, Father, make us closer to you. So we will all glorify you, worship you, and enjoy your presence, that we'll find our most satisfaction in you. We thank you for giving us this opportunity. We ask that you forgive all the sins that we commit today, in our thoughts, in our actions, and in our speech. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Miss.